Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nogay e jawabo. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala. E gama yaba Huraira yurmende Allah woni e makko o maki. Anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala. Wonne manelado Allah ummo jambe kisi woni e mudum be maki. Wo Allahu Allah ashaddu buri sattude farahan. Welto ragol bi tawbati ahadikum tuubugol tuubuye goddo e modon. Allah no weltora ko goddo e modon tuubi rutti ka makko bidallatihi buri mbabbateri goddo majjundi e ladde. Goddo ya hay tumbere ladde mbabbateri makko ni otowal makko ngal ma pucci makko ngun majja few. Na nyamete, na ko yarete, na ko waddete e hino ladde kanko tun o tajiki hande gadi o jodo o habbo hande ka harako mayde nde woni ko habbi o walo o dano o majoya non o finoya o tawa hino babbateri makko ndin e hino do kadi nyamete makko e hino jaram makko dam hakke ko welti o inni ko aye jomi an ko mi woni pullo ma on ko woni maccido an hakke ko welti kon o falji o liyo innu ko an woni jeydo lan on do ma on o inni wo kanko woni pullo on ko Allah woni maccudo. Subhanallah. Hakke ko fali jonnon Allah ko goddo watta bakkatu ha gayna tuba ruttoda ka Allah no weltorama buri odo si tawi a bonni ayni Allah accana Allah inna mi accanima sa bonni kadi ayni accana o inna yo accanima kadi haray goto e modon dambugal mu tubu biye sokanaka sokantake fodde nange ngen fudirari kange mutirta ma dum nge mutira kange fudirayno ko dum nelaado sallallahu alayhi wa sallam maki man taba kala tubudo qabla an tatlu ash-shamsa min maghribiha taba Allahu alayhi kala tubudo ko adi nange fudirde ga Allah jabanay mo tubu bo yem ko dum holli haray wonne ma ko yen tubu dum woni hadith on ko filli hadith on ko Imam Muslim. Hadith idabo mo jangeten don on ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam maki toujours ko Abu Hurairah kadi woni ko maki be yeti en piiji didi di wawete wadude fiyen yididir e fiyen nato aljanna. Nelaado sallallahu alaihi wasallam maki wo la tadkhulul jannata on natata dey aljanna hatta tu'minu hatumande gomdindo kala mo gomdinaari o natata aljanna. Jonno be yeti en ko honno gerdeten kadi ha gomdinen be ni wala tu'minu hatta tahabbu on gomdinta kadi gomdinal sellungal hatumande yididirdon hakkundeji modon. Fiye natu aljanna ko be gomdinen fiye gomdinal medan ngal sellu haray ko be yididiren hakkundeji meden. Nelaado sallallahu alaihi wasallam maki hadith go la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wo goto e modon gomdinta gomdinal sellungal timmungal ngal hatumande o yidani musiddo makko juldo on konko o yidani hore makko e piiji din fo jonnon fiye natu aljanna ko be gomdinen fiye gomdin ko be yididiren. Nelaado sallallahu alaihi wasallam no meni awala adullukum ene on accata mi yeto o mitindina on ala shay'in e dow hunde iza fa'altumu si on wadi ne tahabbtum on yididiray fiye yididir. Nelaado ini acceno joni mi yeto on ko wawaton wadde haraso wadi dum non o yididiray hakkundeji modon kon woni de hunde. Nelaado sallallahu alaihi wasallam maki afshu salama bainakum sakite salminangoji hakkundeji modon si tay kala ka yidde en hiwrondiray en noddindiray fila téléphone e windindiray en juurondiray en yididiray few sabu kala ne goddo jetti téléphone mum o nodduma o haray wande tifima ne goddo windama message o haray wande tifima ne goddo déplacer ibi ka makko yeey kama juuro yagol ma o haray wande tifima ko dum haray enen hiden fandini dum do moje kono mawben ben no wadayno dum si idiji hewti joni yawgol hiwrondiroya ina mede yaade jokkere endan dulle ko no woniri ko jokkere endan no. Nelaado sallallahu alaihi wasallam baybe hewti Madinatul Munawwara ko be feritum be Makka be seni Madina ko bay ko be adno landade yimbe ben fo be tori be wadu be ni ayyuhan nas kono yo yimbe afsu salama wo sakite salminangoji hakkundeji modon wa atimu ta'am nyammine nyamete kadi ittu sadaka haraka ma kala do ko ma metta gokkum o yaray ma o jakkay ma o nyamay kama ko mobe te dum hande kadi wa atimu ta'am tatabunkum wa sallu bil layli wan nasu niyam juulon jem hara yimbe ben fop hino daani kadi wo tadkhulul jannata bisalam on nato ya aljanna wondude kisiye hara fu kan no wedditi piiji tati sa dumi ke majji a hebay aljanna wonde kisal sakitu salminango ala man arafta wa man lam ta'rif mo anduda mo anda fu sa yonti gino assalamu alaikum kay bon baraji cappan ni tati
ɗiɗaɓum ɗum yo ta neɗɗo wonu wudduɗo ngel o mari ngel yo okkor yimɓe ɓe ñaama. si goɗɗo ari kam hay so tawi ko ndiyam sifa ko mawɓe men ɓennen ko waɗayno hara toujours ɓe joɗɗi noon ko wiyete ko jikke hum siko lemu nehi siko piya siko gertogal siko dammol siko pooti maaro ma siko sariyare toujours o si goɗo ko hewti ko yaawi yawde o pellete hara o heeɓi gokkum kon o ñaama ko ɗum woni teddugal ngal noon nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki man at'ama mu'minan kala ñamminɗo gomninɗo ala juu'in e dow heege at'amahu llahu min simaril janna yawmal qiyama allah ñammino yeymo e dinɗe aljanna ɗe yawmal qiyama hokkira neɗɗo weelaɗo wowa man saga mu'minan sagahu llahu min rahiqil mahtum sa yarni kadi neɗɗo ɗon ɗaɗo allah yarno yeymo e nde ɓeere wiyetene rahigol mahtum hara kaka nder aljanna ko ɗum hara ittugol ndiyam sadaka hara hino moƴƴi moƴƴa kono noon hara nano wona ittirede noon ka meɗen wiyata mbin mi ñeɗa ɗo gobule hon ɗo kon tew yaha hibboya ka ɗuma ka dambugal ɗon joni ma hibba ka lekki naɗan noon dey sa ittay ndiyam sadaka yonti yawso ɗo pake goto ma pake ɗiɗi ma pake tati cristalline ƴetta okka goɗɗo ma ƴetta adda ka julirde amma ƴettugol hibbagol ɗum noon ko mamnu allah no inni wala to basir allah yiɗa ɓen fantinoyɓe bonnayɓe ñamete bonnatake ɗum noon ko bonnugol innugol joni ko fi mayɓe ɓe mayɗo yarata dey mayɗo no waɗi ko mapori to hara wona yarugol mayɗo ko waɗante ko du'a e sadaka kono sadaka on hara hina ɗum noon jonnu hatto jinɗon woni ko o ñama haray ko ɗum ɗo woni ka selli ka bindi ton ɗum ɗon ela salamaki kala bakkatu mo waɗuɗa no wayiri o no wayiri tuburotoɗa ka allah allah hon jaɓante si goɗɗo kadi o duumike bakkatu on ko mawni o ko mawni sa fewti allah a torike mo a laɓɓini o yafotomo bakkatu ma o hay so tawi no bakkatu no hebbini kammolɗi jeɗɗi e leyɗele ɗe jeɗɗi si tawi shirko ala tun o yafotoma hay si tawi ko shirkule sa tuubi ado nangue ngen fuɗɗirde ka mutirde ma ado allah ƴettitudema allah yafotoma kadi haray duumagol e wigol astahfirullah on allah yafotoma haray ko won tun astahfirullah ittata o ko so tawi ko haqqe goɗɗo so tawi ko haqqe goɗɗo haray ko be jonnitamo kanko si on ti woɗɗitike kadi piiji bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin noon kadi haray o hisi kadi ɗin jeɗɗi halkayɗi ko sirkalngol allah yahugo waɗugol mbele yagal ittugol wonki ñamugol jawdi alyatima ñamugol jawdi riba toñugol ɓeygu mum ma toñugol moodi mum ma dogugol gere hare ñande julɓe hefere ko ɗiɗo woni jeɗɗi halkayɗi ɗin si tawi hina ɗiɗo sa duumike astahfirullah wa tuba ilay inchallahu allah hon ko yafotoɗoma haray ko ɗum o yewti ka ɓuran makko faqul tustahfiru rabbakum innahu kana ghaffara in sere ka joomi moɗon allah ko yafotoɗo tori allah yo allah yaafo en fo meɗen bakkatuji men jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi annduɗen fimum eɗen anda fimum allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim